ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ad eben fahum algon ben tafsir kulas be bire wahada kari mala fawani suratu tariq was samai wat tariq e suratu ge tafsir agule gotu ehenkamun allah ge rahmata kum mire algon ben fashani ya vidigen in sura kamugawa suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la mi suratu ge tafsir ad mi sura fattamun allah subhanahu wa ta'ala e kalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam مخاطب كربا وحي كرباني سبح اسم ربك الأعلى كاليغفان هدوا غنغلوبا إلهو ماتوري اسم فلون كاليغفان تسبيح بدال واش أدمي آياتك الله سبحانه وتعالى مخاطب كربا فمني مي أمتك من نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيت قرآنك رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب كربا أسفا وأمرتا تنبيكا بهيجمبه فرتم بيكي اي أمركي اي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بجنبا خطابك ده وافد دليلا أسفابو إهن كما بنينما اي أمر نوتا اي خطاب خاصة بجنبني هم اكري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميجا مثالكي سورة الشرح ابنا ادي دوانا آياتك الله وحمك ربا فبه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك تمن الله كاليك فانو هيبولو كاليك فانتك تنوسك ندب مهي ادي كاليك فان افلوا برا كاليك فانو كيبان تمن الله ليكو ندب متوي हमें फदन सूरतुन निसा के हद्दिहा नौवना आयतुक अल्लाह वही कुर्बानी व अरसलनाका लिन्नासि रसूला कलेगफान की मिस्तकुन के गाता रसूल बेकर के गोतुगा तिमन अल्लाह फनुबीमु एहबिमा मि आयतुक मिवा खिताब ए हम एकनी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब देवना गोतकी ए खिताब की आम नुवता उम्मतु के एम्में बस ए खिताब के तेरे वन फदा खिताब के मुगाबु मिसाल का अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरत अत-तलाक के फुरतम आयत के वही कुर्बानी या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दह ए नबियाए तियबामी हों अबिन वरिकुरा कम बनीनमा फह एकबलुं इद्दाया फेशे गोता सुन्नी वरियकुं एबही जिमा नुआ तुहुरग्गा एकबलुं वरिकुरा हुशकम आदित्य बामी हों इद्दा गुना हुशकम आदमी आए फेशे तनुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करबा फबी कमुगा बीनमस मी आयतु कबिवा हुक्म की ए हम एकन एकरेगफान खास वगमा हुक्मनु अधिकियत्ता एकरेगफानुगा उम्मतुगा एम्मेंबस एकमुगा शामिल वगमा हुक्म तिमन गोतकी वकी कोलका दलील नतु माने की ए अमरकी ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अमरकम नुवता ए अमरकी ए उम्मतुगा एम्मेंबस एगा हिमने फदा शामिल अमरकम मिकमा वकी कोलका बुरवे वेन फदा दलीलन असफा नु मिफदा खिताब तहुगा हुक्म की एक लफ्ज़ ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अदि एक हुक्म ए एक लेगफानुगे मुली उम्मत आम वगम वाफदा हुक्म कमुगाबु मीगे मिसाल की
mi ayatu ka miwa amru sabbih isma rabbikal a'la kalegfaanu ge veri emme mati veri raskalanga ismu fulun kalegfaan tasbiha vidalwashe ehbima mi ayatu ka miwa amuraki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam khas amura ehnames ekalegfaanu ge ummatu ge emmembes Allah subhanahu wa ta'ala ya tasbiha kiyan jehe pada hukmen ge gotuga mikan mi onnani at Allah wahai kurabani sabbih sabbih mi ge mane ki nota mi lafzu ge mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ya laiqun nun emmeha sifatakun ekalange hustahir kurash tasbiha ki umuge mane ki emmeha abu sifataka uni sifatakun Allah subhanahu wa ta'ala hustahir kuru Allah subhanahu wa ta'ala ki huriha ismu furtaku gayya sifa furtahuga emme mativeri adi emmeha aabutaka uni kantatakun mustahiru gemwa ilah insanuna dibifawa mifada sifataka Allah subhanahu wa ta'ala ya libori gemwa sifa furtaka tafawutwani migotum Allahuga sifa furtaki ei evves aaben evves unikamen egawa echennu namaves makhluqunna libifawa sifayaki ei uni ecche misalaka dannawa kama banirama Allah subhanahu wa ta'ala ya libi wodigamba sifa fultahu terega al hayatu nuata diri dami wodigambun himenigimbe namaves ei ege evves aaben adi unikamen nuwa sifaye makhluqunna libigamba diri hurumga sifayaki ei uni sifaye ei uni sifayage gotoga wagotaki makhluqunga dirum feshifawani netumuge terenkama batiwe bima ega azaliya nuat azaliya wantakame nen echen echeki anikkamaki makhluqunnaki ei komaves duwahakun fanabegen halakuwegen daane bay ekaman ishara kuraba suratul rahman ge 26 wana ayatuga Allah wahyi kurabani kullu man alaiha fan e bimmati gaba komme echeki ei fanawe daniwi echeke ehem misala dannawa kama baninama Allah subhanahu wa ta'ala ya liborigam wa sifaflutahu terega as-sami' nuwata as-sawa wadigatum himanigambe Allah subhanahu wa ta'ala ya liborigam wa as-sawa wadigatum sifayaki emme furiha masifa ega evves abe unikamen nuwa sifay mujadala suratuge kuri koluga wa fadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha angin kambalaku wadagen ekabanaga firikarunga wahaka shakwa korabani kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariruga ekabana e shakwa korabi iruga e kotari kol terega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikamalun Aisha radhiyallahu anha wa sunnabi ehannamaves Aisha radhiyallahu anha yaka ekamana dekkevi wahakata eha rangalaka safe nuwi ehen kamuga binames ekamana dekki huriha wahakatake han odumatin Allah subhanahu wa ta'ala aswa wadigembe ehem begin Allah mujadala suratuga fartama ay bawale bani qad sami'a Allah hamakashawarun Allah aswa wadigemfi allati tujadiluka fi zawjiha kalekfanu ga arihan as ekamanaga firikalunga shakwa korava kamanaga jadal korava kamanaga bahakatan Allah adu as-sawafi wa tashtaki ila Allah ekamana Allah ga hadratan shakwa ufulle wallahu yasma'u tahawurakuma kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi yang kamanaya demeduga dekebe huriha bahakatake Allah as-sawa wadigebe wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir hamakashwarun Allah aswa wadigamba adi ballawa wadigamba ilahe admi aya bawale buma gulgen ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha vidalu kama bani huriha adutake gemacca e faratuga iun tanawas wegamba Allah hamdu hutte ekabana e hadisa itura tafsil ko deva mum vidalu wani ekamen hingi iruga timan kamana hun nabi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga hama ekotari kolgo terege ehennamas ekamana jadaluko adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana ya debbam gendevi jawab timankamana ayakan eha safen nune saaf timankamana eha kari hunnabi iruga timankamana aya saaf nuvi iruga ves Allah subhanahu wa ta'ala e adu aswa fi ehme Allah subhanahu wa ta'ala ga aswa warigatun ei furihama ega ebbes aben unikamenwa sifaye sabbihisma rabbikal a'la kalegfanu ge rabbuga ismu fulu dhikr kurma adi ekalange hustahir kurashe hama ekani hitakunne nu hita durun ekan kurashe sabbihisma rabbika ar-rabbu mige mane ki khaliqu wanta nuwata huriha takichge milkwari nuwata huriha kame tadbir kurva raabwa hingawa fara ad mikamaki maneki huriha takecche netum geterem wujuda gennavi Allah kan ei mushrikum mes ebbaswa kabe surat luqman ge 25 wana ayatu Allah wahi kurabani wala in sa'altahum kalekfan ebamihunna sual kurabaf kame wani nama mushrikunna sual kurabaf kame wani nama man khalaqas samawati wal ard uda bing ufeddavi kaum farata kunto emihunna sual kurabaf kame wani nama la yaqulunna Allah emihun jawab kabunane Allah hama egota az-zukhruf suratu ge addiha haibana ayatu ge sallallahu alaihi kurabani wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah ebamihun ufeddavi kaakto kadegfan ebamihun na sual kurabaf kame wani nama ebamihun jawab kabunane Allah ehmima netumuga terem wujuda gennavi Allah kan emihum bas ei qabul kurakabu surat yunus ke 30 wana ayatu ka Allah wahi kurabani qul kalegfan udal washe man yarzuqukum minas samai wal ard uda bimun tiyabamihun na rizqu debani kum faratan he amman yamliku sam'a wal absar nuwata ibuma fenum ge milkwari farataki kum faratan hiye wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr adi marwafa wa taketin direta kati neruba direta kati marwafa wa taketi neruba mi huriha kam kurabani kum farata kum hiye adi emmeha kankan tadbir kuraba rabba hingawani kum farata kum hiye fahe eurem bunanate la yaqulunna Allah ebihum bunanate ei Allah ad ehkamun ebamihun Allahi huriha kamagge milkwari adi Allahi huriha takecce khalqu kurabbi adi huriha kame tadbir kurabba raabwa ilahu kama meduga mushrikum mes qabul kure ehennamos emihun inkar kurani alukan kurumuga Allahu ekkawanda kuru namaves hagigata mi huriha kamakan iqrar wanje maneki Allah subhanahu wa ta'ala ki netumuge tereng insanu wujuda genna farakama uda bin ufeddevi Allah kama rizqu devani Allah kama marugenda wani wes adi maru mafahu alun diru wani wes Allah kama mi huriha kama qabul kura haluga adi hama ifadan alukan kurabani wes hama kani Allah kan qabul kuranje adi Allah subhanahu wa ta'ala ya libudi gamba ismu fulutaka sifa fulutaka ekan kama furiha mang imam wanje adi ismu fulutaka sifa fulutaka ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga makhluqunna debba fawa sifa fulutaka ismu fulutaka ekben echen nungkan ekan algon men qabul kuranje suratul baqarah ge 21 wana ayatu kama Allah wahyi kuraba fabe ya ayyuhan nas mistakunne u'budu rabbakum tiyabamihun haddaba gengluba ilaha tiyabamihun alukan kurashe alladhi khalaqakum ekalangai tiyabamihun netum getereng wujuda gennabi ilahe walladhina min qablikum adi tiyabamihun ge kurige tiyabamihun ge kaaba fambes netum getereng wujuda gennabi farataki ei Allah subhanahu wa ta'ala sabbihisma rabbikal a'la al-a'la al-a'la mi ismu fulu negi fami wani nota mi sifa fulu negi fami wani al-uluw mi ismu fulu al-uluw ki ei mati beriwanta ad-uluw debaya kabbehi gembe furtan baya ki ei
sifafultahuga uluwi wodigatun egotun huriha kamegga emme furihama sifa libi wodigam wani Allah subhanahu wa ta'ala suratul nahl ge fastolas wana ayatuga Allah wahi kurabba fabe walillahil mathalul a'la adi emme mativeri misal wani Allah hashe al uluwi ge devana wattaraki dhaatu fuluga uluwi wodigatu ei ekalaange wodigam wani huriha khalqutakunge matiga arshiga istawa wodigen kamga bun ehen kamun insana Allahunga hadrata kamakan edi dannawa iruga himmacca gennam wi kamaki ekalaange i sifa fulutahugaves adi ekalaange zaatu fulugaves emme mativeri ilahukan insana sajide tiriwefa subhana rabbiyal a'la kiyan jehni mihembegin ad subhana rabbiyal a'la had timanna haddawagin gluba ilahuge mativeri wanta kamaye ekalaange hustahiru wanta kamaye mi ehembima sajide tiriwefa e dua e kiyani ekamattaka alladhi khalaqa fasawwa khalaqa mane ki netumuge tereng wujuda gennamu alladhi khalaqa tiyabami hun netumuge tereng wujuda gennamu farataki Allah subhanahu wa ta'ala suratul hajj ge haddiha timana ayatuga Allah wahi kurabani ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah e mistakunne Allah mithal jassawafiye duriba mathalun Allah mithal jassawafiye fastami'u lah tiyabami hun kanuda adu ahashe e mithala kanuda adu ahashe innal ladhina tad'una min dunillah tiyabami hun Allah fiyawa tiya alukan kura farataka lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah ebami hun emmen evvegen kam gabina messegge min barabbes ebami hun naka nu ufeddene ehbima tiyabami hun netumuge terem wujuda gennawa adi tiyabami hun beenumane emmeha kankan mi kainatu gallebi farataki Allah ehbima tiyabami hun Allah alukan khalis kurash ad mizamanuga technology ge gotun kitamme kuri ara gosfawi kamugawi names Allahuge ufeddewuma egben ufeddewumen ijadu kurmaki ei insanunna nukure wifawa kame nukule difawa kame ebe bodu waraka insanu ufaddawa fawani robert e robert ufeddi kamugawi names etiwes basake kurani ege amilla ikhtiyar ko ennu eya daskoddi fa nuwata eya feed koddi fa hunna gotakan eti masahi korani hama efadan finiwa ecchebesnu nuwata huunuwima huunu ecchebesnu adi banduhave karuhikage ba ecchebesnu ehen kamu Allah subhanahu wa ta'ala ge ufeddabun taka effada ufedduben ei ebbes farataka kurabena kabennu ekalanga takati khalqu kurabani emme kalimayakun ekam bayan kuraba surat Al Imran ge fansas nuwana ayatuga Allah wahi kurabani inna mathala Isa indallahi kamathali Adam hamakashwarun Isa alayhi salam ge Allah ge hadratuga Isa alayhi salam ge mithalaki Adam alayhi salam ge mithale khalaqahu min turab man Allah ekalegfan ufaddawa fani velinne thumma qala lahu den Allah wahi kurabani kun Vashe fayakun den egotaka begende surat yasin ge addiha devana ayatuga Allah wahi kurabani innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun man Allah kame buman irada kurabba kama bani nama ekamaka vashe ehem wahi kurabumun ekame begen deye ad Allah ge emme kalimakum makhluqun ufaddawa adi Allahuge emme kalimayakun makhluqun fanabegende efahu qiyamat duahuga Allahuge amurfula malaikata taala filifu malewma akuga walulei fawa makhluqun tan alun dirigen bimuge maccan ara adi mahsharuge madana emme mahshar kurebe surat naziat ge terawana ayatuga Allah wahi kurabani fa innama hiya zajratun wahida ekam bahushi Allah subhanahu wa ta'ala ga amuru fulan emme faharaku taala filifu malewma kiga gaburu tahuga walude fawati mihunta dirigen bimmaccan aragen dane
Surat Yasin ge fansas timwana ayatuga Allah wahyi kurabani in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula emme faharaku taala fili fumale umakiga emmen Allah ga hadrata mahshar kurabi gendale. Alladhi khalaqa fasawwa emma furihama sifaga ufeddabu. Suratul Infitar ge haten adi abana ayatuga Allah wahyi kurabafe alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ekalangai tiba haddawa adi tiba ge gunanta furihama kurabba iskola rufa gule gota tiba levviras kalange. Ekalange irad kurabbi komme sifayaka ekalange tiba hashigandu ge gunawanta guluwalabe. Ad Allahu iradu kurabbi nama insana ge bo bimmacha bagota bes labafis nuwata arikatta ka bes labafis ehennames Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kurabani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hama kashwarun timang Allahu insana ufaddawafani emme furihama emme riveti sifage mang Allahu insanum ma kurabafawatiwe insanum ufaddawafani egota. At misuratuga adwes waraggira wahakatang ibahuri ehendames algon menge mirege darsang hama jifa wa wagutu hama umakiga miha hisabun kurkollana insyaallah taala mianna haftaga misuratuga kuriyang ebaging kuriyad diomuga umiduga Allah subhanahu wa taala algon menge emmennaki hiyobas saha hiyobas qabul kurabe kam galabash amin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.